Minisitiri Nduhungire yagaragaje uburiganya bw'umunyamakuru w'Ububiligi wangiwe kwinjira mu Rwanda. Uyu munyamakuru yiteguraga kuza mu Rwanda mu gihe isiganwa ry'amagare ngo ryari ritangiye mu Rwanda, nyamara hasesenguwe cyangwa se hagendewe ku bisabwa kuri buri munyamakuru wari wemerewe kwinjira mu Rwanda kugira ngo abe yakora inkuru cyangwa se no ku bindi bigiye bitandukanye muri iri siganwa ry'amagare, basanga uyu munyamakuru ntago abyujuje, ahubwo ari gukora dokima cyangwa se ari gukora impapuro mpimbano mu buriganya bukomeye cyane. Birangira ubwo busesenguzi bumwangiye yuko yakwinjira mu Rwanda nk'abandi banyamakuru bari bemerewe kugaragara aho ngaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yagaragaje ko umunyamakuru w'ikinyamakuru Variety cyo mu Bubiligi Stijn Verkies yagerageje gukoresha uburiganya kugira ngo abone uko yinjira mu Rwanda mu gihe rwiteguraga shampiyona y'isi yo gusiganwa kw'amagare, maze birangira yangiwe. In a bold revelation shaking the world of international journalism and sport, Rwanda's Minister of Foreign Affairs Ambassador Olivier Nduhungire has exposed a case of attempted deception by a Belgian journalist seeking unauthorized entry into the country. As the world eagerly anticipated the upcoming World Cycling Championship, this incident raised critical questions about media ethics, diplomacy, and the responsibility of journalist operation on the global stage. Today we dive deep into the story that has left both government and media houses astonished. Hosted by Ken Chris. Ucyumvirijwe uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Ikiganiro n'imenye byose gica kuvumbuza show yewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Aha niho hantu honyine hizewe ho wakura amakuru kandi yizewe kandi amakuru ku gihe. Nagusaba kuba wakora subscribe maze like na share kugira ngo inkuru nziza nk'izi zigeze zibasha kukugeraho kandi zigere kure hashoboka. Nikaze. Uyu munyamakuru umenyerewe mu nkuru za politike yabwiye itangazamakuru ryo mu Bubiligi ko yari yamaze kubona uruhushya rwo kujya i Kigali tariki ya 18 Nzeri 2025 gukurikirana iri rushanwa, ariko guverinoma y'u Rwanda yabujije sosiyete y'indege kumutwara. Verkies ari nawe munyamakuru yatangaje ko gukumirwa mu Rwanda bishobora kuba byaratewe n'inkuru zinenga iki gihugu cyatangaje mu bihe byashize ibihuha ko kuri inshuro yari anafite gahunda yo gukora inkuru zigaragaza isura mbi y'iki gihugu. Ati ngo bitewe nuko atarazanywe n'ubundi n'ineza, ngo ahubwo yarazanywe no gukora ngo isura mbi cyangwa se amakuru ngo ajyanye ngo n'isura mbi y'iki gihugu, ubwo ngo n'u Rwanda. Nyamara ibi ngibi bitewe n'ubusesenguzi nyine aba ariyo mpamvu bangira sosiyete iyo ariyo yose y'indege yari kumuzana ngo muri Kigali. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yatangaje ko nyuma yo kumenya ikibazo cy'uyu munyamakuru yasabye guverinoma y'u Rwanda ibisobanuro ishingiye ku kuba ikipe y'amagare y'Ububiligi izitabira iri rushanwa. Verkies yakoze uburiganya. Minisitiri Nduhungire kuri uyu wa 20 Nzeri yatangaje ko ku rubuga rwa X ko guverinoma y'u Rwanda itagomba ibisobanuro VRT cyangwa se guverinoma y'Ububiligi, ahubwo ko Verkies n'ikinyamakuru akorera bikwiye gusobanura uburiganya byakoze. Yagaragaje ko abandi banyamakuru basanzwe bakora inkuru za siporo bahawe impushya zo gukurikirana iyi shampiyona izatangira ku ya 21 Nzeri, ariko ko Variety na Verkies byo byagerageje kurusaba bikoresheje uburiganya, maze akaba ariyo mpamvu byangiwe. Ati ndibutsa ko i Burayi no mu bindi bihugu byinshi umunyamakuru wa siporo atagira gusa ikarita y'ubunyamakuru mpuzamahanga, ahubwo aba anafite n'ikarita itangwa n'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru ba siporo AIPS. Yakomeje ati no mu Bubiligi ntibishoboka ko wabona uruhushya rwo gukurikirana igikorwa gikomeye cya siporo nk'umunyamakuru w'umwuga mu gihe utiyandikishije nk'umunyamakuru wa siporo. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko Variety yagerageje gusaba uruhushya rw'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare
ku isi UCI ibinyujije mu ihuriro ry'itangazamakuru ry'i Burayi EBU irumusabira nk'umunyamakuru wa politike kandi amategeko atabyemera. Ati ahangaha icyakora iyo yaza ari nk'indorerezi gusa cyangwa se aje kureba gusa byari gushoboka ko yari kwinjira mu gihugu, yego akanareba nta kibazo, akaba yanafana cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko kuza nk'umunyamakuru kandi atari umunyamakuru wa siporo ahubwo ari umunyamakuru wa politike, niyo mpamvu ibi ngibi atabyemerewe. Ngo yego yagerageje gushakisha impapuro zimwemerera kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda nyine kuri uwo munsi w'irushanwa ry'amagare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Izo mpushya yego arazihabwa n'impapuro arazihabwa, baranamusinyira hanze, ariko bitewe n'uko ngo abanyamakuru baba bemerewe kwitabira iri rushanwa rya Tour du Rwanda cyangwa se ry'amarushanwa y'amagare, hari abanyamakuru bonyine bafite ikarita nyine y'abanyamakuru ba siporo. Uyu nguyu kuba atari umunyamakuru nyine wa siporo ngo ntago yari abyemerewe. Ngo icyakora iyo yaza gusa ari nk'indorerezi aje kurebera gusa, ibi ngibi byari gushoboka. Ariko nyuma y'ubusesenguzi n'ubushakashatsi hagaragajwe yuko uyu munyamakuru burya atarazanywe n'akeza, ahubwo ngo yaraje ngo gukora ngo inkuru z'ibihuha zo kugaragaza isura mbi y'u Rwanda. Ati ko u Rwanda ngo n'ubundi rukora ibikorwa bitari byiza, akaba ari nayo mpamvu nyine u Rwanda rwamwangiye, kuko nyine yaraje gukora inkuru z'ibihuha, inkuru zidafite icyo zishingiyeho kandi inkuru zifite gahunda itari nziza yo kuba yasenya ikindi gihugu aho kugira ngo ibe yacyubaka. Ati uramutse ugize ubu buriganya, urugero ukinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ujyanwa muri gereza, wirukanwa mu gihugu cyangwa se ukabuzwa kwinjira ku butaka bwazo nibura mu myaka 5. Yemeje ko guverinoma y'u Rwanda yabujije sosiyete ya CN Brussels gutwara Stigen Vercruyes kandi ko uyu munyamakuru akwiye kwishimira ko atakandagiye i Kigali. Ngayo amakuru yo nari nabateguriye kuri uyu munsi. Ati uyu nguyu Minisitiri Nduhungirehe ngo niwe wabujije uyu munyamakuru bitewe n'uko yashingiye ku bigenderwaho kugira ngo umunyamakuru uwo ari we wese uturutse hanze mu mahanga yakirwe muri iri rushanwa, nyamara asanga ibi ngibi atabyujuje. As this story unfolds, it serves as a stark reminder of the delicate balance between press freedom and national security, between journalistic ambition and ethical responsibility. In a world where information travels at the speed of light and actions of one individual can ripple across borders, shaking institutions and challenging norms, today's revolution is more than headline. It is a lesson in integrity, accountability, and the high stake of international journalism. This has been your deep dive into a story that has captured global attention, hosted by Ken Chris. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Njye nk'ibisanzwe ikiganiro nyine nabagezagaho cyari Menya Byose gica kuvumbuza isho. Reka nkwibutse gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibanira, kandi ni inkunga ikomeye cyane. Njyewe ndahari kugira ngo amakuru meza nkaya ajya kugeraho kandi akugerereho ku gihe. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.